Ya, Ji Samsu kusir karetek ditempatkan aku supia. Kita ditarikku tapel kuda luncat manjat ke gunung. Tadi narek melipedi melinati babatani ala kena dicebor ku air mancur atau aku banyu biru. Tuluy meli talas bantul ketinggalan sikat emas lopana 39 harga nangan 36 dipengket ku uput tambah ala kena dihasakan dina langsung dikodok lemeneng dicayan dina genteng wiyah na di gudang garam iha ala ala Ji Samsu neneng ala ucu dikodok dulu ucu iha neneng kodok kodok ngara rodok saya yang ucu neneng bade kodak kodok bade ngodok neneng ala kena iha ala minatu hatur nuhun sayangku iya hatur nuhun ucu Ji Samsu kusir keretek kata ditumpahkan aku supia ditarikku tapel kuda loncat manjat ke gunung tadi narek malipadi tamelinati babatani dicabar ku air mancur atau aku banyu biru iyeng aduh 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 iyeng kieu rasana minantu panganyarna ari dicandung mah sokomo jadi nora iyeng aduh 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 iyeng kieu rasana ari dicandung mah sokomo jadi nora ker oleh panganten acekna sumping nyusulan sok harianeun nasib teh beda jeung dengan iyeng aduh 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 iyeng alah kieu rasana neneng cantik ari dicandung mah sok komo jadi nu ngora ari ora ye welang ngaleor ka Cimandiri na teu melang neneng panutan ka diri abdi iha ari ora yo belang Oke. alah aya daun lucu